कुन नेता के काण्डमा मुछेका छन्? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका संयोजक, लडाकु शिविर घोटाला प्रकरण र शेरा दरबार काण्ड। केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष, गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण, एटी ओम्नी काण्ड। माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सहसंयोजक, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र पतञ्जलि जग्गा प्रकरण। डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष। धम्माधम पक्राउ पर्न थाले सहकारी ठग। 2 सहकारीका अध्यक्ष एकै दिन खोरमा। मन्त्री प्रतिभा रावलले जगाइन् आशा। अनलाइन जुवामाथि सरकारको डण्डा, 3 महिना कैदकी 30,000 जरिवाना। प्रहरीले नेपालमा सञ्चालित अवैध अनलाइन सट्टेबाजी बेटिङ विरुद्ध आफ्नो डण्डा चलाउन सुरु गरेको छ। सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा रोकिँदा कान्तिपुर किन खुसी छ? केही मिडिया आन्दोलनमा उत्रिँदा कान्तिपुरका सीईओ सम्भव सिरोहियाले यसलाई 300 करोडको भ्रष्ट जालो तोड्ने कदम भनेका छन्। चैत 16 गते यातायात कार्यालय एकान्त कुनाबाट 15 जना बिचौलिया पक्राउ परे भने कैयौंको भागाभाग चल्यो।